أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم بدو هجرة إشانا ما دفعوا من مسكتو كوريا مجندني علوم القرآن نوت القرآن به علم توجه ماتشا اللي ألوالا أقول من وهكذا سلسلة درستك egoto megoto agome wahakata ko megendani qur'an oge surat oge makkama behe gotun mihar agome fasha fawani suratul kahf nota kahf surat oge makkama behe gotun wahakata kam fasha wetwe de dere ga agome ekamang ali alwala fawani agondo dannawa fawani kahf suratu Allah subhanahu wa ta'ala muhimmo ಹತರು ವಾಹಕೆ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಫವೆ ಏಗೆ ತೆರೆ ಫುರತಮ ವಾಹಕೆ ಅಳುಲ್ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಾದ ಫಶಾ ಫವಾನಿ ಐ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಕಹಫ್ ನುವತ ಕಹಫ್ ಬಾಗಾಗ ಮೀಹು ನುವತ ಕಹಫ್ಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ವಾಹಕ ತಿಬೆ ಫುನ್ನ ಹಂದವ ಫುಳು ಹುನ್ನ ಅಳುಲ್ ಮೆಂ ಫಹಕು ಫವಾನಿ ಮಿ ಸೂರತಕಿ ಮಿ ಸೂರಕ್ಕೆ ಓಮಗೆ ಸೌಬುಂ ದಜ್ಜಾಲುಗೆ ಫಿತುನ ಸಲಾಮ ಕೊದ್ದೆ ಅದಿ ಎ ಕಿಯವಾ ಮೀಹಾಯ ನೂರಲ್ಲೆವಿಗೆಂವಾ ಸೂರತೆಕಂ ಎಂವಿಮ ಅಗುಮ ವಿಸ್ನಾದಂ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಬಲ್ಲವ ಅಗುಮೆಂ ಆಮ್ಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರೆಗ್ಗ ಮಿ ಸೂರೆ ಅಗುಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ ಗೀನ ಮೀಹುಂ ಕಿಯವ ಹಗೀಗತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರೆಗ್ಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾ ಎಗ್ಗ ತಕುರಾರುವ ಗೊತುಗ ಅಗುಮೆಂ misure kiyomun da'iruga misuratuga asfa mewa wahakata kamedu agomen kiha warakato visnalan hama ekani agomen kahf sure kiyevi miheka ukur duoga umattaka awas gotaka sure kiyawaluge badaluga emme muhimmu kamaki agondu kurire dennevi gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis basruga wa fadan bawa levunu gota mi sure kiyo mane ki mi sure bawa levunu maqsad agumen dene mi suratu ga miwa khabaratu agumen ge visnuma khiyala eba gennen je erun kahf baga ge mihunge wahakan kamuga wes adi ege fahatuga ehera wahakatakun kamuga wes agumenna ಹಗೀಗತುಗ ಮಂಫಾ ಕುರಾನ್ ಬಲ್ಲವ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರೆಕ್ಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಯಕು ಎಫ್ಫಾರ್ ಒಗೊಮೆನ್ನ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಮಿವ ಖಬರ್ತಂ ಹದುಮ ಕುರೆಮುನ್ ದಾಕಮ ವಾನಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಯಕು ಏನ ಹುನ್ನಾನಿ ಆವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಯಕು ಏನ ಹುನ್ನಾನಿ ಹದುಮ ನೆತಿಗಿಂ ಹಿಗೆ ಅದಾನೆ ಕಂಕಮುಂ ಏನಗೆ ಹಿತಂ ಆ ಹದಾಂತಕೆ ಗೆನುವ ದಿನುಮುಗ ಎಂವಿಮ ಕಫ್ ಬಾಗಾಗ ನುನ್ನ ಬೇಗುತು ಅgon ದನ್ನವಾದ ಫಾನಿ ಕುರಿ ರೇಗ ei zuwan kudin kolek zuwan kamaki gina fahara magun kasalama nuwata nube magumauga demitiuma wa bare ennamas nubete khunne fitratuge haqiqataki zuwan kan ei hidayatu qabul kurmuga waram mativeri niumate tebe fun engewada gannawan agondu mige darustoge puri bay darustoge dannawa afwan Abu Sufyan na Hiraqula demeduga hinga dia wahakatakuge terega Hiraqul suwal kuri Muhammad gefana Islam dinu kuri koluga ekade gefana imam wani sharafweri boditi mihunge nuwata nikameti adi kodakudin ege jawabuga Abu Sufyan ei muslimen nun eroga dannawani ekadege fana imam wa mundani nikameti halugawa nikameti mihunna adi zuwan kudin magumen fenna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam be bada gannam gendevi
bebe kalon ammar fada nuwata arqam ge faanu fada ali ge faanu fada bebe kalon naki daade tuppulu be kalon daade zuwam be kalon egota mi kahf baga ge mihunge wahake kiwes mitangane umurun duwaswe evves mihe mi zuwan kudin kole adag kudin kole vesno zuwan kamuge tereyan hidayatuge nur wadejje kama vanama e sabit kama warugadawan ehmbegen mi annani rasdari kologe nota shakhi handanuge musandikama tanawaskamuge ahuluweri kudin kolemmi eki ailatakum tanawaskamuge matyorikamuge ailatakum as evvi tawhid allobi kura kudin kol Allah subhanahu wa ta'ala e kudinge e thabitu kamattaka e wahi kurawani innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ay ebamuge wer rabban iman begemwa zuwan kudin koleke e kudinna timang ilahu tedumagu ituru korevvi وربطنا على قلوبهم ekudinge hittaka timang Allah gadakan devwa bandelevvi iman kama ekiga efo agon dannawala fan ekudinna gos holaga tere wadevuni holaga ekudinna ma gina irutake nuwe Allah subhanahu wa ta'ala nidi jessevi e ninjaki ei ada ge ninjenno e nidige wahaka Allah subhanahu wa ta'ala min qur'anuga bayan kurabwa ehin evves insanun take nunindawaha min wara nindevi ade ajab qur'ani gotaka aw denna wafwan ekudinge lotavani huluif kamfatan ekamaku adu nive gota ei nidiga e tibi gota tibba helan kamen meduweri vedanete adegge sobu ekudinna eku ittifaqum bekalum vidaluwa gotun ei ekudin gengurno kutta evesnu ekudin aumuga ekudinge fahatun kutta bekalum enuge gota ves vidalu komme kas kutta oholage beeruga dorumatiga bandu jahagen eoti osove ekudin mitibi nidafa ekamaku durum fenna mihakan ei nidafa tibi ba ekamaka qabulan nukurwe gota irukolkolan efum mifusha furole delo huluifa ekamaku ekudinge nidin helevige nudiyu mattaka wa darabna ala adhanihim Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge kamfettaka nidi jassawafwan amko algunmenge kamfataki nida gunawanennu tebefuna engewada gannawan algunmenge lo nida iru algunmenge kamfatan ive aduge sobun algunmenna kulliyaka heleviginde adi by far algunmen nida fo onna iru algunmenna miho goa iruga adu ive mun dahen hiwani duru gowanya algunmenna heleve gulwan aduge sob ehme algunmen elam kurani ehme algunmenna gowala shebunen ei algunmenge mi hayatuge wagut koluge terega algunmenna mi jassawa maru nuwata kuda maru nuwata maruge ukhtu nuwata nidiga algunmen ekko mi hayata gulun kendigen nuda gotuga algunmenna adu ivi hunna tibefune godana bay faru adu ive ehennamas kiya echnege gotabes algunmenna nidifa tibewe gob ehme Allah subhanahu wa ta'ala ekudinge kamfettaka adu nive gota betibbe em Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e wahi kuravani law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba kaligfanan ebamihum fenunnama etibi gota fenunnama kaligfanu birun duwe wadagenne bihe fillawan adi kaleg fanu biruflogem wadagena hituge tere biruwerikam wani ekudin fenifa lo hodo ifa haraka akure ekamako nidiga kurimatiga kuttayen eboy polage dorumati mi ekudin egotuga bettema Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurawwa fawa goy efo ekudinna hele wono wahakal gonmen
dakka fawan agon dennevin ekudin naka badalen naade tinsateka aharu duhoge muddatan nidafa tiumuge sabun nota tinsateka aharu do duniye gatiumuge sabun zamanuge sabun annane evves badale ekudin naka naade ekudin tibi gotash ehem vegenne ekkujjaka anekujjaka suwal kuri kiha irako nidafin hiya timanna mitibi kiha irako nidafin ebbe ko jawabuga eka koneka mibunani labisna yawman aw ba'da yawm edduho nota duwehge baakula beege manike miyadu nikumegen ai rasgefanoge addun salame vamwege rasgefano oti ekudinna allah nu farataka qurban kurma majbur kof nukoffiya ekudinna oti rasgefanoge adabu nota qatulun ekamun salame vumattaka allah nu farataka qurban nukuram wegen nota shariku nukuram wegen ekudin gandorutaka tanavaskama shahi diri ulun dukolla fanikumegen ai den e duwahuga allah subhanahu wa taala ekudin nidigen nevi ege tinsateka ahru fon helewma ekudin ekujjaka suwal kur ehma jawabu edeni kuda irukoleke timammen nidafa mitibi miyeduge ebbaga nota miyedu mihingadiya wogutawga ekigate mannam mitibi nidifai kurego denne fadan ilummerin vidaluwani ekudinge sura badalwe tumbuliya boluge istarta diguwe ekudinge nifaita diguwe ekudinge sifa gellifawanama hin jawaben nude timanna minidi miyadu ekanye nota hindukolegge sobaki ekakoneka danna akha furatam suwal ufaddani ki befe timanna menna mitibi konkamen lagen fe timanna mitibi miha bodu badalen asa mitibi ti ka kohi ehno dinsate gaharu wanden insanaka badaltan annaka wanya warbudati badal anna adogon dennevin ekudinge lota numere gotuge nidifatibi ehmbima hirafus eluma adi kunibuni elumoge sabum ves ekudinge lotan halakugen dium fada kankan kurimati wan ehnamas en evves kame kurimati nowa gotuge ekudin etibi efo ekudin nang ihsas kore fone bandu haka tinsate ga aharo doge nidige fon enem sekudin nang ihsas korweni miyadu hendunu nikomegen ama mihairu wiru nota menduru faswima nota irosem ver bandu faefe hingashe kaichen hoda komekas riwayat gas pawa gotun egeteren ekaku emihun atugo hori faasa geteren minware difa kaich gatumattaka emihunge awasha mi fonuwani komekas awasha diero awa fennani tafat ko gomennege tinsate ga haraki duniyege insanun kitemme gina badaltaka umrani gotun purimatiwane kamek agomme meolani hayka aharo nota aharege terega bodedi badaltaka kurimatlati emvima warbudu olumaka dima ehnamas kaich ge beenum boda jefotima ekudin atugo hori egendia rannoge faasa foti dikkollima takiti vikamiha qabulen nukuri adi ei konchetto en suwal kur den rashaki rakkamavati atharutaka zamanvi kankamuge terega ebamuna ege kuriga gengulnu faasa ekkam ehmbima suwal kurun konta hongena echetto agubodo echeke titimammen terega mare saaf oranu hadan gengule faasa evvi komegas riwayatuga komesarege tafawtake hore ebbe bekadun vidalwa gotun den emiha mibuni vikka miha migiteren mig eche gannan a kujja gowagen gos rasgefana hawal kuran nasibakun eru emihunaki imam wegen tibe e kuriga ekudin nikunnen jehuni qawmuge mihun allah nun farataka alukan ko qurban kun hadati bebbekanu vidalwa gotun gannan die miha e zuwana ya demeduga ebbasun taken ebbaswegen pohola kariya genevuli tarikhu mimihun aduha fove zuwan shahi khandan kumsak aada ke kudin tak nama ewa ka fare ganu deke vi oida
enas dasdari kologe kudintake wani gellife mirashuga noni migawmuga ekudin vitane nengife wani hoda nufenune wahake ki mashhur wahak emvima wahaka ebainge timammem miveni raskalege duwaswaruga nikun bayke bunima komeka suwal eba ofede emvima eche vikka miha e zuwana ekuga diyei kama wani hola bala ehma midde gotaka bes aspa hore komeka qur'an Allah subhanahu wa ta'ala gomenna mi angawa fawanin ebamihum fonuwamum bune eba la yushiranna bikum ahada ebbes mi kan nenge gotak gos etche ganegen annas afilan nikume ule kudin kolemmi em rasgefana ailam miharudani ekudin hodam emvima ebbes halegga fenigen noane innahum in yadhharu alaykum yarjumukum handan qurashe emihunna timam fenijja rajam quran rajam kurmaki maruge emme aniya berigo tibe fene goda gana danjissuma wore injection ejhagen badi ejhagen noni kandiyakum miya gotul kurma wore venhuri goten ei kudi ga koltakum kudi hila koltakum mihe ku furana danden telumaki ei emme venhuri mar ehma egotan kan koffane aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada nuwata evvure bodo ehem biren ebol nuwata emihun qabul kokgen tibi shirukuge aqida ge tere waddafane erun duha kos kamiyabe nuliben komekas kuri agon dennevi gotun rasgefana hamed dikam avana rasgefana adi mi zuwana ya demeduga ebbaswegen ei zuwana ya algonu me kiyeni nikunyeruge halatuga ehnya umuru gotun ekudinna ma gina zaman mefa evani eru duniyega nen umuruge kudi anekkotaki baggala notaka aiche vikka miha ebbaswegen emiha gowagen ai rasgefanu akama huri riwayatuga hunnani enage lashkara ekuga akam ehnamas ezuwana nota emiha edune timange akhunna mi khabaru quranden kulli ka badenu gannash kulli ka badegatum haran kamel libi emihunna notanawaskan kurimati vedan aneggotaki kan kaiche wiki miha e miha ga fahatun ai miwaka nodakkashe bone ebbasumafo enaga fahatum fara lagen ai kandima ma gotaki enen hola getere wadevi kandima vigun haran kama aku mikiyaden mi tinsatek aharo kurige wahake kama mihun eba bune timamme nidafa mitibiki edduha kunota duhegge baakula be kunune komekas mi wahaka dekeve waruvi emihun ekana en nuka Allah subhanahu wa ta'ala abami hunge furana gendevi e tibi tanuga ema Allah ge hikme bantakan Allah qurdum bantakam ge hekke gotuga mewani eha duwaswanden insanun take nidi jassawafa batibbawafa alun abami un helabwaf duniye neruvwaf ekamako duniye matin ka echen ituran emihon kewmen neti etibi gotan emihon komme mihe kus ola terega emiheko huritanega marwegen vettu enota marwegen di den ekkada miha emihunge khabaru nuwegen fahum bayako goyangos beliye nota rasgefana enage lashkaru den holage kariya wadegati komeka slobeta khunne agumenna mi fila waluga nota mi hadisaga emme boda visnigen dam mijehe kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum wantakan ila subhanahu wa ta'ala alun algonmen maruma fohuga diruwagen fonuwawak adi bodam mimahaga gadavegen daniwis agomenge tafsir kurawwa dirasa kurawwa ilumberim vidalwa fadan e zuwanunna e kudinna duniyege mi badalumge sabun atharen nukurat agon kuri rega dannawalin ba ittakechki zamana wagutuge sabun atharuko ay tabiat badalwegen dan echki anibba takechki Allah irada kurawwa fiya badal nuwa gotabis labwa fanechki
igutun agun mithalaka dennevi Isa alayhi salam ge wahaka Isa alayhi salam ekale gfanu miharu wes sunnevi duniyege uduga suruge kunun ekale gfanu Allah subhanahu wa ta'ala ufullevi tettiris aharuga emburi wada gannawani vis tettiris aharuge zuwanege umur furaga note esifat hem ekale gfanaka duniyega mihingagenda zamanakun athare nukure Allah subhanahu wa ta'ala ekale gfan rakateri kurawwa fawani egota awon dennebi egota baqara suratu Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwa fawa mihage bahak Allah subhanahu wa ta'ala ena marugannawa falun diruvi mihage waka galgondo dennebi ena kaangen gunnu ka etikolu halakunu hutte sateka aharo virus ekamaku ena gengunnu himaru marwe karifure nife ekamaku ekatta eyak mas arwa Allah subhanahu wa ta'ala diruvevi ema dirumves ene dekke ei war madu halettake Allah subhanahu wa ta'ala ekan egota dakkawani mistakunnan ekan bayan kodde timon ilah subhanahu wa ta'ala kol dumwantakan alun ambura diruva emma mi hadisa ga emme muhimmu kamaki kiteme zamane vanden Allah subhanahu wa ta'ala bayakum yum betebbi kamuga wes ebeko alun ambura diruvumge kula dumwantakam milko wodige wakan ilah subhanahu wa ta'ala duniyega labwa fawa ada fu wattala fanivi gotaka kan hingomaki komme wogutaka ilaho irada kurawfiya kurawwa fane kamekan inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala amur fluwakan kashodi kamakan irada kurawfiya dimhi kurawani kun wa shay fayakun ehvima ila subhanahu wa ta'ala alifanan fini rakkateri tanaka vashe amur kurvima Ibrahim gafana taka rakkateri chaka badaluwegende tobiyeten nungai kandu deburiya buriwegen dashe Allah subhanahu wa ta'ala engevima Musa gafana bani Israel unge tane ekale gafana ekuga vi mistakunna ekan egotan himmawa devi Isa alayhi salam ge appulu macha balita fasewu muge adi marwe fawa mihun Allah subhanahu wa ta'ala giduna fulako dirumuge mujiza devwa fani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yattaka ekale gfanu ishara kuruvum handu defaliya faliwegenda nago minbaru kuravvi ekale gfanu ga mujiza taki gina guna wegen watake min komme kamaki ammu tabiyatuga hinga hunna tabiyata khilafan Allah subhanahu wa ta'ala hinga wa kankam komekas ehsabun e qawmuge mihunna ituru yaqin kamel libigen diei alun diruvwane kan Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawfiya alun diruvwane kan alundo danna wafwan khilaf ufedune ei kita mihun kamamedu ei kita zuwanun kamamedu Allah subhanahu wa ta'ala qur'anuga ewaha ka bayan kurawfawe سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إبّيكم ابنني تميهن هترونين أي كتاي أنبّيكم ابنني فسميهن هونين أي كتاي أنبّيكم ابنني هميهن أونين أي كتاي misabu Allah subhanahu wa ta'ala adadu nimmawale ibn Abbas radhiyallahu anhu vidalwani habbeka deke den ebekadunna akuga ebekalunna uga kuttayewan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil waramadu mihkan nuni etaketi ebekalunga adadu engewadaage noe kalek fanu vidalwa washati man kalek fanu wirrabbashe ebekalunga adadu engewodigem wani ifo wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah miyatu ga ka wondanna walam benu agun dennebin kuri regaves adi ege kuri regaves ben ilumber vidaluwe sura bawale vunu saube kama asfa wani ibn Abbas ge faraplan nisbe wa riwayat ke ei makka ge mushrikun yahudin kure sawal kure Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kurimat Quran e suwal tak timam men nadesh ehduga tin suwal dine kitne e suwal ki
raddu kofa nikumegen diye zuwanon kole vejje gellif ekudinge khabaraki ko bahayye duniyage mashriqa maghribge verikan kur raskaleve rasgefanuge khabaraki ko bahe adi furana ya behegutun khabaru devvash furana ge haqiqata behegutun den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye timan kale fanu madama jawab devvan ei ere wahi libi wada genne namas ekale fanu handuma funnatuna insha Allah idalwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana wahi bawa nulawwa fanara nuwata mahenha dus medu kendigin diye ehmbegin agon denne henafs riwaya gina bekalunga arihuga sahih nun ehnas mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala kahf baga ge mi gawa ka nimma walabum wahi qurawne wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan madama evvis kame qurawwane kamak kalegfanu widalu nuwashe illa an yasha Allah irada kurawiyya e widalu noy amagummege teren komme mihe kos mustaqbaluga ei mieduge ogutegge kamugawis madama kamugawis adi henduwa kamugawis kamek kurumuge macca bas buna kamavana ma ekamen Allah ge irada fulak nisbe kurumban insha Allah nota Allah irada kurviya agum bunavan me ayatu Allah subhanahu wa ta'ala ngawani wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah irada kurviya e nubune Allah irada kurviya e nubune ehem vidan nuwas nota insha Allah vidan dan Allah subhanahu wa ta'ala walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 ebekalun tibbevi tinsate ka aharu doswanden nidifa holaga tere adi no aharu ege tere ituru kuriya bekalun foge hodda bekalun vidalwa gotun edwaswaruga hisab kurevi uleni miladi gotun tebe fana goda gannawane komme oteggas hijri tarihaki rasul sallallahu alaihi wasallam hijra kurama guligin gudemen fechi gunume ege kuriga hijri tarih nuje ehnamas agumme midanna arabi mastan hama guna ule ngeto inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard udutaka bin khalo kurbi sur bara masimene e bara masaraki aslu hijri aharuga agome me gunahama bara masenamas eba ikke terega eruga tarihu jehmun diei miladi tarihu kamavati agome me guna miladi aharun kamavati Allah subhanahu wa ta'ala yangawaniye tinsate ka ahare wazdadu 9 adi nuwa haru ituruwi hijri tarihum balafiya ei tinsate ka nuwa ahare komme sateka aharakan hijri gotun tin aharu ituruwan ngeto embe agolme zakan nere eruga agolme aslu umur guna erugaves guna rangali hijri aharu ekam agolme ge terega mionnani miladi ahar misalak agolme ge tere mihaka 30 an aharu miladi gotun fure eru emiheka hunnani 30 no aharu miheka satek aharu wairu ene hunnani hijri gotum satek tin aharu bayaku nidafati bita tin satek aharu miladi gotum wairu emi hun nidafati bita hijri gotum tin satek nu aharu hinga fuan agol me ngene komme miladi aharaka hijri aharege 11 duas maduan em zakat nere ruga miladi ma ballawagenne kamakunudan zakat nere ruga men balamwani adi enumbe shar'i belunta ruga men balamwani hijri gotum hijri maha hijri ahar non kama vanya agun menge bay mudaluga nisab adi aharu hamave ituruwegen dane zakat nere be misa komme haraku january ga zakat nere kama vanya agun menge mudaluge terega abadus 11 duwo zakat nonerve mudale hunna ehme ma abadus agun men hisab kurambani zakatuge hisab hijri gotu
miden ben ilumberin vidanu wa qur'anuga fenna mi zamanuga ilmi haqiqata gulun huri kameke ei wasdadu tis'a nu aharu adi ituran ebami honnote ekudin nidafu tibbe mi wahake fo rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala angani wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kalefanu kettere wadagana awr denne mi makki dawruge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bodeti kantattaka kurimati wamun dieru makka ge mushrikunge bodeti undagutaka kurimatun dieru allah subhanahu wa ta'ala bawalebbi surate mi suratuga ehembege mi wahakata allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawwafan ekalefan ibrel lebigatuma kettere wada gennama ehembe mengoni wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kalefanu kettere wada gennama she henduna hawiru ebanuge verrobbuge matin handuma kurawwamun gendawa ilahu wajuful adagen wa mu'minunna ekuga mane kalefanu mushrikunge etughiyanu kama gadafada kama jabbaru kama ebamuna lifama tanawas kama bara meduga kalegfanu kambodo wadagen ekama medu kalegfanu hellun terive diya no devas wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kalegfanu duniyawi zinatan edi wadagen evves halega kalegfanu ge lofulu mushrikunna nowata iman kam gahul veri num farayataka amburanu labwas den mi suratuga allah subhanahu wa ta'ala dhikru qurabwafa wa ane wahake ki demihege demeduga hingafawa wahaka dekkumenota hiware engotaka dannawanya bebbekanu vidaluwa gotun ei de bagicha libigemwa miha gawaha enaya enage equeria gawaha miwak allah subhanahu wa ta'ala wahi qurabafani wadrib lahum makkah ga mushrikun nakalefanu mithal jassawan mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn egeteren ekaka de bagicha libigemwa midemi hunge wahaka min a'nabin wahfafnahuma binakhl ei mebis kaduruge bagicha de bagichae meduterega meoti mebis kaduru heddifa tasawwura hama geneve kuru ayatakum ekamaku wahafafnahuma binakhl ekamaku washagen borderuga beruga kadurrutta bokon hedifa biye kadurrutta ke bokon hedifa edem ege meduga mebis kaduruge vyotake demifawa de bagicha وجعلنا بينهما زرعا دين اديتريغا اهم باوتوگه فاඩوگه ميوايا گواموگه باوت هديفاوا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا تصور جنوا مي دندوگه نوتا بگيچاگه فريمك هننا نمورو abadus mewaya gowan libi libi hore abadus edandum libi libi hunna de dandu adi allah subhanahu wa taala eidahuge kuladum wanta kamun e de danduge meduga abadu hinga hinga hunna kore lebde ehmbema dandu hedde ka no dandu hadda ka ondogole nuwan abadu sfen libi libi hunnani adi abadu mewaya tanawaskan libi libi hunnani وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إنن أبدو اسمه والي بلبيه هنا دين هنا كوريان هنا بني تمنى مي مدلا أدي تمنى عوانو تمنى بلوموge dashoga tibi timanne gulam kodde masakke kodde mihunge gotum ma tanavas ma koriyara faameke tibavur buneme gotum mi demi hunnaki mi deben e debenna warutan libunu muda behevi e demi hun tanavas kamuge terega ule mundi anek gotaki eku ekeiga viafariko dandu hadda ulunu demi
ekaki mu'mine anekaki iman nuwami nota fahum niyomel libuni ma kafiruimi demi hunnaki mu'minun kam gawefa niyomel libuni ma kafiruimi mu'min miha kandima vigoteki ena hedako mihunnan ehi teribe ulumuga enage atuga ecche nove ammati ekkom huswegen di enage huriya tanawas kamen heda kolli mihunna ehi teriumu anem mihage kamaki enage vyafari kuriyaru vyafari attaka huriya kamen vesenage heda kuramunde haluga jehige mu'min miha nota muslim miha mi annani enage ekuriya kariya nuwata enage kurige akha kare kam eta zamanek gefon as enable timanne wazifa nota masakkaten nota timanne ehi terikam for koddesh ehindu min haran kamak suwal kurni kobahe tibage tanawas kobahe tibage vyafari kobahe tibage bagichat en dannone timanna mihin heda kurumuga sobun huswegen hingecche ena jawabu gamanti konkhala bodu moyen ka kohye mihunna tin heda ko muda huskolla demmina bunni timanna tiba gure mudalu gotunna adi gengule washagen ule muwazzifun gotun ma matwerigem wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi mi aniyaveri visnumuga mi kufuruge visnumuga enage danda vane maneki e dedandu gateren emme bodu danda nuwata ei dedandu ves ena vani wade dedandu gawa tanawaskan dekefa ena eamedo gururwi not hellun teriwegen die bodakan hetuge tere intiha wadegen die lobeta khunne mimi wahakatoge beenumaki mi wahakatan Allah subhanahu wa taala Qur'an go gomen bayan korban aw gomen geteren komme mi ka ves niumen libida miyadu faqirukum go hunna miha mada tanwaskam go hulweri ka vedane ei hama innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun ekam ko miyut tanwaskam go hunna miha mada ma nikmati me ka badalu engadan me duniyage hagige ebe ilumeren vedanu wani faha korawa ingeto me nukuta ilumeren vedanu wani Allah taala duniye devwane eilahu ruhiwadi gannawa alunna sha ruhiwadi nugannawa alunna nota duniya devwafanete ruhiwadi gannawa alakavis ruhiwadi nugannawa alakavis agumennege eka duniyage tanawaskom ulne hamekani mu'minun nennu muslimun nennu ewala famihun nennu hamekani ekamako akhiraten nu devwane eilahu ruhiwadi gannawa alakannuni ene bagicha wadevi demme agunmen ayatu gami bayan korwa fa gota boditi biya hadur ruttakum wasalifa meduga mebis kadurge vyota demifawa adi edemeduga fen are fen kore hinga huttu menneti oi de bagicha wadevi abodu etantano mewa libi goan libi huri mene bunani qala ma adunnu an tabida hadhihi abada ma adunnu an tabida hadhihi abada timanna qabulan nukurame mi bagicha ta halaku ge hinga danakam saubenne finna femmihiri libi bingan rangon mewa amadu libeta eta zamane etan aharege tanavaskam ehbima mikan kivegen he filagen dane wa ma adunnu saata qa'imatan timanneka qabulen nukurave qiyamen annanekam qiyameve mitakeccha timanna halaku maruge hinga danekama qabulen nukurame wala ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba adi qiyama vis timanna ge verrabbuga hadota diyama timanne rangalakanta kurawwa ei miduniyege timanne tanawaskan devwa femiyot e bemmiona hi kurave echengei duniyege tanawaskan devwani Allah subhanahu wa taala ela kudeke maabudal lobiyodi gannawagen ruhiwodi gannawagen nu Allah subhanahu wa taala niyomet duniya matiga devwa alutaku imtihanu kor ituran enage tughyanukan enage uradun terikan ituran kashwar kurew mattaka faalu kurew mattaka
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ميسا بقول مي ميريا كور كلانا أدي أقول من بسورتك مي دميهونجي وهكاك إترون إهن دي وهكا بس إبن إن شاء الله أقول من دين درس بيبير إيجا كوريا جنداني مي وهكاك باقي بيا أدي إترون هوري وهكذا إنما صلى الله سبحانه وتعالى مي آياتك بحي قربني قال له صاحبه وهو يحاور إن النسيه دمونوت إنيا مناقشة قرمون إنك مي واهكتك رد دمون إنك إكوريا مسلم ميها إبابوني أكفرت بالذي خلقك من تراب تباتي كافروني هي تبا ولين خلوق قرب فراتا ثم من نطفة ثم سواك رجلا إفو أهورجن ديا منيج فدوركم تبا خلوق قربين دميه كمغا لبواف إفو بدو فيه نجوتوغا تبا لبوافوا الله تبا كفر ونيه إنسانا کے خلق قربون وفتكين أو هندم قر دبوافنا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن کے تتنگا كونكم كتكا آدم کے دریا بودا و نگت مٹکا كبر وریوه نگت مٹکا كفر نو مٹکا آدم کے دریا خلو قربوني أرغن من بيمك متيغا هنگا بنگا و ميولے بيمو کے ویلنگ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولين أقول منك بابا فلوجي سورة كوربيكندي أقول منك كم ميهكي هشكتوغاوا مادة كي ماشي نوت وليجي مادة أي أقول منك أستو أقول أقول من أهوريكندا نكمتي كونيوا فيمفودكم أقول من أهوريكين أي آدم کے درین کرے بائک کے شہوتو کے وگتو گا ابامی ہوں گے بینو من نتی گی نفہران ارگون منگے افدن انن انی کمیتی کنیوے گندہ فیم فودن اللہ سبحانہ وتعالی ارگون منگ انسانا خلوق کرفن ایہاں نکمیتی حالت گا خلوق کرفی انسانا اینا اللہ تعالی گا نیومن لبنی ما بمتی گا بودا گنکن اللہ سبحانہ وتعالی می سورتو کے میتن کو من نمی ہندان کو دیونی اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا تبا ولين خلوق ربا اوہرگندا فمفتگون تبا خلوق ربگم وا اڑگتگا لوا افو تبا یبڑو ہشگنڈ دبویما تبا افراتا وردكن دعاء الله سبحانه وتعالى مفدا واهكتكم أقومنا إبراهيم حاصل كرمجه نيوم منور كرفا إله سبحانه وتعالى يعني إله دعوا فوا نيومتك الشكر وروا بيكم أقومن لفون ما دام إله سبحانه وتعالى حدوتن أقومن رجوع كرفينه كان قبول كوجن إله كه نيومتا بينهم كرمون دا بيكم لفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.